Ondan keyin buttun da zınası var ekan tuğanlar. Buttun da zınası var ekan. Bu kanday dese, sen ошол ne zınaga sebepçi bola turgan, delebeni kozgoy turgan, misal diskotekaga sen basıp bardыңбы? Bu ne? Buttun zınası. Bajedi. Barıp turup ошол жерде çoçumröler menen biylediңби? Bu buttun zınası. Butun jok bolsa biyley albayсың, sen үйдө эле отурмаксың баягы жерде. To'g'rimi? Xudoy saqlasin. O'sha narsani dag'in biz ehtiyot bo'lishimiz kerak tuğanlar. Ana bizde negizgi masala o'shal butun zinasi ko'pincha bu жаңы жылдарда ko'p boshtaladi bizde. Korporativ deb qo'yadi, ha? Jumishida ishlaganlar o'zincha jiynalat, hech kim ayolni erishib borbaydi al yergachi. O'shal yerda ishlagan ayollar da kuyovsini erishib borbaydi баягы yerda. Ko'rbaysizmi? Mana buzuqliqning bashati o'shal yerda da. Xudoy saqlasin. Oşondan keyin qancha ajrashuvlar bo'lib o'tadi, uy-bulolar buzilib o'tadi, talqalanib o'tadi uy-bulolar. Yosh bolalar yetim qolib o'tadi. Ayollar jesir qolib o'tadi, tiri jesir qolib o'tadi bu yerda. Oşol ne? Korporativning ayından. Xudoy taolo o'z saqlasin. Oşol narsani to'xtatish kerak. Al yerda misoli jumishda ishlaganlarga g'ana degan, bu o'zincha bu shaytonning sayosatida. Ne jumishdagilar o'tirsa bo'lmaydi ekan deb, bo'lmaydi. Arkadaşın semiyası var, semiyası benim bari uyunda oturuyorsun. Ne kılat al yerde? Otursun da özünün iyi biliyorsun beni. Bir de şeriatımız boyunca eğer de ayal zatı bir cumuşta işleyimin dese, erkeklerge aralaşıp işleye turgan cumuş bolsa, o şoğa cevap vermesi gerek. Erkek mildetli türde özü uyda oturup özü bakış gerek. Al yerde erkeklerмен aralaşıp işleye turgan bolsa, akçası aylık jakşı eken dep turup ruhsat bergen aram. Bolbayt андай жерге işlegenge. Al жерде жана айтқандайлар эмне? Зына башталат ал жерде эмне? Көздүн зынасы бар, ha? Тилдин зынасы бар, колдун зынасы бар, кулактын зынасы бар дегенде. Бүт бар ошол жерден башталат да. Кудай сактасын. Ошол жагынан биз эhtiyat бололу тугандар.